أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hayırlı günler, hayırlı tırmışlar nasip etsin Allah-u Teala. İlk günler bizge tanıştık. Ko'ngillar bizga iman nuri bilan, tanlari bizga salomatlik, oilalari bizga barakat bersin Allah-u Teala. Endi Allohning rahmati akrin Ramazon oyi yaqinlashib boradi hozir. Kim nechik bo'ldiralgancha shu Ramazonga azirlanib bizda Alloh Tealaga ko'proq g'ibodat bilan, bizning butun narsada g'ibodat bilan azirlanamiz Alloh subhanahu va taolaga. Yaqin oyga uning rizoligini topir uchun. Bütün mümkünlüğümüzü koyuyoruz. Zikr tesbihler bilen ko'ngillarimizni şiş tartamiz. Ana su bilen tanimizni şiş tartgan gibi. Tövbe istiğfar bilen şiş tartamiz. Tövbe istiğfar bilen ko'ngillar şiş tara. Su bilen eğer tan şiş tara turgan bo'lsa, tövbe istiğfar ko'ngil uchun kerak. Alloh Teala g'afur etdi. Chunki odam bolasi otlagan sayin bir gunoh, kemchilik, yolg'ishlik ishlab tura, otlagan sayin bir yetishsizligi bo'ladi. Ya Rabbim estağfirullahil azim deb her daim anarga g'azamatli bo'lgan Alloh Teala'dan istig'for so'rayim, g'afur so'rayim deb. Chunki biz bu dunyoga nechik kelganimizni bilamiz, bu dunyodan nechik ketishimizni bizga anglatila, ya'ni allakimlar tugul. Agarda biz g'aflatsiz bo'lsak, agarda biz kemchiliksiz, gunohsiz bo'lsak, biz farishta darajasida bo'lar edik. Ferişteler elbette melekler, onlar her daim günahsız, gaflette de tügülerler. Onlar bir tuktavsız yoklamaydılar, bir tuktavsız gıbedet kılarlar. Bilgilengen zikirlerin, gıbedetlerin ütep dururlar. Edem balası eğer şul dereceye gitse, ol edem balası bulmuyor, ferişte bular. Şu an göre bizge Allah-u Teala gaflet degen düşünceni gerekmen sözde silip koyabız, yoklaybız da, ağrıp da kitemiz. Unutuşanlık da var. Şuna göre insan deb atala da adam balası. İnsan degen söz, nisiyetun degen tamırdan, Arapça nisiyetun degen söz, unutmak, unutu degenini anlata. İnsan degen söz, unutuşu degen söz. Fezkuruni di. Allah Teala aytır şuna göre, ey unutuşu, meni isket düşürdü. Meni isket düşürgüzdü. Allah Teala aytır. Şuna göre biz her vakitte de özümüzün tenlerimizni gün sayın irte bilen nişik şiş tartgan gibi juunub irte bilen işe çıkıp gitemiz. Keş tağın terlep pişip baytlaş juunub alabız mesela. Şolan gibi irte keş Allah Teala'ga tevbe istiğfar kılabız. Ko'ngillarimiz irte bilen paklanıp çıkıp gitsek günü boyu köpmü jiğanını tağın paklarga kerak. Tağın tevbe istiğfar kılabız. Fetubu ilallahi diye Allah subhanahu teala. Allah Teala'ga tevbe kılığız. İnne huvet tevvabur rahim. Tövbelerini rahmeti bilen kabul etişi. Allah Teala. Şu an göre mine ezirlenemiz Ramazan'da da. Tehlillerimiz bilen ezirlenemiz. Tehliller Allah Teala ana tehlil meselesindeydi. Kelimetut tayyibe keşşeceretut tayyibe. La ilahe illallah degen söz kelime tayyibe. Bir ağaç gibi. Sen küp mü kübrek anı kabatlısın demek sen özün şu ağaçның tübüne su sipken gibi bulasın, ultağın da öyse, tağın da öyse, hem bütün senin turmuşuna tamır jibere o. Senin bütün turmuşun, bütün yaşayışın, La ilahe illallah'a tayanıp yaşayan bulasın. Allah Teala'nın bir süyüklüsü bulasın, rızasını tapkan bir bendesi bulasın. Tehlillerini kübrek kabatlasan. Muhammed Resulullah deyip, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed deyip, şuşlay salavatlar bilen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ululadık ise biz onun ümmetinden bulabız. Onun ümmetinden bulunun bir şartlığı ne? Musa Aleyhisselam da Allah Teala'ya yalvara. O senin bir süyüklün özün anlatasın diye Allah Teala anlatıp görsetkeş Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmetini, bizim ümmetini. Min de şuların ümmetinden bulsaydım ya Allah'ım ya Rabbim diye. Çünkü Allah Teala her daim onun bilen söyleşe turgan bular. Kelimullah betul. Allah Teala bilen söyleşişi Musa Aleyhisselam. Men de şol ümmetten bolsaydım deb sıklana. Özünün ümmeti bulatırıp. Şuna çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti barısı da mağfiretke erişe. Hakikaten Allah Teala'ga
o'zlarini topshirgan bo'lsalar, yo'nalgan bo'lsalar, niyatlangan bo'lsalar, o vaqtda Alloh taolo ularni jannat bilan shodlantiradi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatin boshqa ummatlarda ol yo'q bit. Boshqa ummatlarning bir necha ulushini shodlantiradi. Şuna biz şuşlay aşkınabız. İstiğfar, köbrek tehliller eytemiz. O tehlillerine ne? Kullana alabız. Yetiyimiz, eniyimizge bağışlayımız. Vefat bulan kardeşlerimizge bağışlayımız. Kimdir Kur'an okuyabilir? Kur'an bağışlay. Lakin Kur'an bağışlasan da tehlilini de bağışlayımız. Çünkü Allah Teala bizge müracaat etti. Aminu billahi ve rasulihi di. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi ve rasulihi. Ey iman getirgen bendeler. Ey iman getirgen bendeler. Allah Teala'ga hamanın elçisine iman getirgiz di. Qabat iman getirgiz di. Qabat iman getirir degan söz to'xtovsiz sening tiling la ilaha illallahda bo'lirga tegishli. Muhammadur Rasulullahda bo'lirga tegishli. Shuning bilan Ramazonga azirlanamiz. Ramazonga shulay nafillar bilan da azirlanamiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo qudsiy hadisda narsadi, mening qulim farz, vacib sünnetlerini o'tagandan so'ng nafillar bilan menga yaqinayadi. Yani farzlarni, vaciblarni, sünnetlerini, amellerini o'tagandan so'ng bizga ana müracaatda nafillarni ko'proq ishlasangiz, nafillar bilan menga yaqinayadi. Men uning ko'ra turgan ko'zine aylanam degan ul nafillar bilan yaqinaysa. Yürü turgan ayağına əvrilam, söyle turgan sözüne, diline əvrilam, işite turgan kulağına əvrilam de. Nerse degen söz? Yani min riza bulam onun söylövünden, yürüvünden, işittiğinden, körüğünden, qaya qarağanından. Riza bulam de. Allah Teala'nın rizalığı bit bizden en ulu bəxit. Bu dünyadagi en ulu bəxitimiz Allah Teala'ga ibadet qılı bizning. En ulu bəxitimiz. Çünkü bütün kişiye de verilmiyor. En ulu bəxitimiz Allah Teala'ga ibadet qılıp qulluqni ko'rsatdi. Jannatga kirish uchun, tamoqdan qutulish uchun da tugul, bari tek Allah Teala'ning o'zine qul bo'luv bəxiti. Chunki Qur'oni Karimda "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" deydi. Jinlarning kishilarni men bari tek ibadet qilish uchun, menga qul bo'lsinlar uchun yaratdim deydi. Eğer de biz kul bularak özümüzü tanıta olabız iken, ibadette bulabız iken, cenneti de bula inşallah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen ana en yukarı derecede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni kaya izlegiz dey, beni en yukarı derecedeki cennette izlegiz, Firdevs cennetlerinde dey. Firdevs cennetlerinde izlegiz, men şunda bulam dey. Benim bilen birge bulurga tırışırız dey. Benim bilen birge bulurga tırışır için Allah Teala'ga kul ekenligini isbatlav kerak. Ya isbatlav nerse? İstiğfar, tehlil, namaz, uraza, zekat, hac, bütünüsü şunda. Kişilerge iyilik kılu, kişilerge izgi ameller bilen yardım etu, bütün şunun işler. Allah Teala riza bulatırgan işler. İnşallah Teala. Sonra Ramazan'da şuşlay ezirlenemiz. Ramazan'da şuşlay xəstərlik qılabız özümüzde. Elbette türlü fikirler var. Allah Teala mana mansın işlerge gerek, mansın işlerge yaramaydı gitse, yaramay, mansı yaramay deyip, onun için biz öğrenemiz. Uraza tuturuşun, namaz okuruşun mesela namazını yaxşılap öğrenirge gerek. Uraza tuturuşun da urazanı da yaxşıttırıp öğrenirge gerek. Onu bilmişeni çeksin. Başta imansız rəvişdə uraza tutup bulmay. İmanını yanartırga gerek, her vakitte tehlil bilen jireybiz. Allah Teala'dan gafur sıraga gerek, istiğfar bilen jireybiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bulur için köbrek salavat eytemiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed deyip köbrek tapkırlar qabatlaybiz. O vakitten sonra urazabızını öğrenemiz. Nerseler işlerge yaramıyor. En birinci aşağı işi yer hatın münasebetinden tıyılıp durur. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytemisi tışkısıdır. Tışkı yağı. İşki yağı vardı şuna. Telini saklav. Çünkü şimdi urazanı bular tışkı rəvişdəgən işləmişə açsan, bile durup açsan, kefaret kılırsın, 61 gün tutursun. Lakin indi, eğer de bular qazağa qalsa, bir gün tutursun bir günge. Lakin indi bile durup açsan, g'aybət söyleybiz. Bile durup ağzımızını aşağımız bit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki xatını qustura bit. Uraza vaqtında. Qusuguz deyib birləgəniga, it çığa. Ya Rasulullah biz indi birer aylap it aşağını biz yok dey. Ergine aşağı oturdığız, g'aybət söylediniz dey.
Гайбәт сөйләү Коръәннең аятын китерә. Үзегезнең туганыгызның итен ашарга телисезме? Мәете яткан килеш аның мәетеннән бер кисәк кисеп, шуны ашарга телисезме? Менә гайбәт сөйләү шундый рәвештә ит ашаган кебек була ди. Шуңа инде әнә уразада тагын без әзерләнергә тиешбез. Уразада бик каты нервларны чыгара торган галәмәт килә адәм баласына. Нәфис кутырты, син иң әйбәте ди. Ашның теге ашуы яман ди бит. Алла Субхана Тәала нәфсне ничек тәрбияләде? 70 мең ел буенча аш тотты. Нәфсне тәрбияләр өчен. Шуңа күрә Рамазан безнең нәфсебезне тәрбияләр өчен, нәфсебезне әзрәк җүгәннәмәк өчен, теге кулга алыр өчен. Шул вакытта кеше аш тота, үзенең нәфсен ашатмый, эчми, хатынына карап тормый да, һәм берәрсе бер шелт иткән бер ялгыш сүз әйтә, күтәрелеп шартлый теге порох кебек, шырпы кебек кабынып китә. Син шырпы кебек кабынып китәсең икән, димәк синең нәфсең арыслан кебек симергән. Ифтарны ашама, сәхәреңне ашама әгәр син кызасың икән. Су ич тә шуның белән тукта. Ашама жарты кәстрүл, бурныңнан пузырлар киткәнчә кадәр. Димәк, син әгәр дә уразада күрәр кешегә ачуың чыга икән, нәфсең синең тәрбияләнмәгән. Берәр кеше белән җәдәлгә кирдең исә, җәдәл дигән сүз тарткалашу, гауга, спорлашу, нәрсәдер исбатлау. Коръәни Кәримдә ана Әнғам сүрәсендә Алла Тәала китерә. Алла Субхана Тәала нәрсә ди? Шайтаннар шушы гауга, теге бер-берсе белән талашу, тарткалашу аша кешегә шушы вәсвәсә кылалар ди. Әгәр кеше шушынарга ияреп китеп, бер-берсе белән ике мөселман тарткалашып, сугыша, спорлаша башласалар, бәхәсләшә башласалар, буларның гамәлләре мөшрик гамәле булды ди. Кәне минәл мушрикин. Мөшрикләрдән булдылар булар ди. Уразада әгәр дә без тарткалашып, сугышып йөрибез икән, ашамый, ичми торабыз да, шул ук вакытта без бер кардәшебезгә килеп, әллә нәрсәләр әйтәбез. Әллә нинди рәвештә кызып китәбез икән, димәк, бу вакытта тукта, сәхәреңдә бер җутым су ичтә, ифтарыңда бер җутым су ичтә, нәфсеңне кыйна. Чөнки Алла Субхана Тәала 70 мең ел буенча нәфсне аш тотты. Мен кем диде Алла Тәала башта нәфсне бар кылгач? Син кем диде? Мен ул мен, син ул син ди нәфс әйтә. Килде, китә, китте, килә, ахмак, тискәрсен эшли. Киресен эшли. Шуннан соң Алла Тәала 70 мең ел буенча аш тоттырга куша, аштырга куша нәфскә. Шуннан соң киләләде, нәфс җигреп килә. Теге кичкенә май кебек. Китте, куркып китә тизрәк кача. Син кем, мен кем ди Алла Тәала әйтә нәфскә. Син минем Раббым, мен синең кулың я Раббым ди. Әнә шушыннан күренә, шушы хәдистән күренә, ягъни ачлык белән, сусаулык белән, сусызлык белән, шәһвәтне тыеп тору белән тәрбияләнгән нәфс, ул тынычланган, нәфсүл мутмаинна булды. Тынычланган нәфс, ул җигәннәнде, аның белән акыл идарә итә башлады. Ураза шуның өчен. Ураза бер мәдрәсә дигән сүз, тегеннән моннан ишетеп, интернеттан карап, ниндидер нәрсә кирәкмәгән, гамәлгә куймый торган мәгълүмат җыю дигән сүз түгел ул. Әнә шушы нәфсеңне тәрбияли торган мәдрәсә ул. Әгәр дә син ниндидер күзеңне җума алмыйсың икән, хатының янына килсәң, уразаң бозыла. Башка чит хатыннар намәхрәм булса, зинага якынаясың. Бу вакытта, бу мөмкин дә бигрәк тә сынау безгә. Капла йөзеңне, күзеңне төшереп җир. Карама. Әгәр син карыйсың икән, әгәр дә син сокланып карадың исә, димәк син уразаны бозуга адым ясадың. Уразаң бозылмады, ләкин уразаны бозуга таба адым ясыйсың. Гайбәт тыңладың исә, уразаны бозуга таба адым ясадың. Кешегә кыздың исә, кызгач бит, әгәр кызып дитсәк без теге, нервлансак, нәрсә кушыла безгә? Утырып тормасак, жатып торырга кушыла. Алла Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Алай да булмаса, тәһарәт алырга кушыла. Алай да бетмәсә, бер гусул кыйын. Ачулануның нинди дәрәҗәдә икәнлеген ничек? Чөнки сүндерергә кирәк. Шайтан уттан яратылган, нәфс тә шул шайтанга буйсына, утны сугына сүндерә. Шуның кебек. Ягъни син үзеңне сакларга тиеш буласың. Рамазанда төрле җиңеллекләр дә бирелә. Моны эшләргә ярый, тегене эшләргә ярый. Хәзер инде бассейнга киреп су куенырга ярый дип. Соң син бассейнга су куенырлык булгач нәрсәгә уразаттасың? Нәфсеңне тыя алмыйсыңмы ни шушы? Нидә диңгезгә кирмичә тора алмыйсыңмы ни?
Суға кірәлмейше тұра алмайсың міне. Урақ ұрып та, жафа шегіп ішлеген бабайларыбыз, әбиләребез не ішләгәннәр? Нәүрәпкә төшіп, базға төшіп, әзірәк су шала тұрған болғандар. Бармақны ғана тығырға рұқсат бересің бе, хәзрәт деп сұрайлар бірсінде. Жоқ де, бармағың іше башлады, бармағыңны да суға тығып тұрмады. Şu kadar isse barmağımlığına tığayım әлі dey. Çünkü sen her barmağını soruyorsun dey. Ondan sonra kullarımını tığıp durayım әлі deyip eytesin. Ondan sonra belden düşüp oturasın dey. Ondan sonra işerge deyip özüne fetva izleysin dey. Tıy, uraza nefesini temirine kıynağın gibi kıynay turgan vakit Ramazan ayı. Eğer sen alay özüne jengillikler tabasın iken, özüne şuşlay ağırlık bilen nefsini tıy almışsın iken, ol urazanı tutunun ne məğnəsi var? Açtırgan. Şunun gibi Allah subhanahu teala bizge özümüzün terbiyelerine nasip etsin. Her birimizge de Allah Teala'nın şu Ramazan'a hazırlanıp ya Rabbim hemme bizge de jengillik bir Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Allah.